Dufise ubwoba bifite ubwoba ubwoba bw'iki bw'ubuzima Dufise ubwoba bifise ubwoba bw'ubuzima Dufise ubwoba bw'ejo hazaza mbona inzira zose ziruka igeze birapfutse barukara mbona inzira zose ziruka igeze birapfutse barukara wisohora imbere mana amashuri naramaze baramuritse munzu kuboresha impano narimwe ntabura dispa isenge kunyandikira nakiriye oya n'ubutagisi mwe oya nakiriye oya ndafise icyizere cyo gushika bande sambato zanjye nziza ntazishikako babismawe kizagira amafaranga izagira amabafasha ibacika intege Hello bakunzi ba Bishop TV ndabamutse cyane ari nyine ko niko kumbona hama inyuma ya kamera ni umuntu mutamenye cyane shashi romantique hama ngo mubona ndi kumwe n'umushitsi navuga ko muganda musanzi wawe sinzi ko ncamba umushitsi jewe ndumunyuka cyane ndumushitsi hama murabona ko umusore twavuga ariko arabikora neza muri iyi minsi ni D-ONE ngo muzi mu ndirimbo nyinshi ngo tumuhe kare kugira ngo abaramutse kuri Bishop TV Bishop TV yego ameze neza turafise kare najina kiko mwe mukorera hose turahakorera ariko hajya ni muhiwe niho twiga nibaze kumeze neza amange tumureka ari ngira ngo tuyage antwongera muramuzi sinone ndavuga byinshi barakoze kuba kiri munyuka ariko usigaye iri mutete tawe mutete tawe okay D-ONE abashobora kumenyera mu ndirimbo nyinshi waiting love connection bwoba love n'ibiki ariko muri minsi yahitse gusoma indirimbo ubwoba ndabanga twasimo kuririmba ubwoba ufite ubwoba bw'iki bifise ubwoba bifite ubwoba bw'iki bw'ubuzima ubwoba bw'ubuzima ariko nyine hari edere bantu tugira freestyle muganyo ko aririmba nzi ko nzatanda nk'amatara ngakurira mama wanje kamatera none birase mbayibande none ko mu rukundo byose ko naresheje bakanyinka imiziki ndayikora ibiterano sindona wemeye kumfasha ariko arahomba akiyumvira kumusika bikamwenda narenze yuko nyita no nk'amatera agurira mama wanje kamatera none birase mbayibande narenze yuko nyita no nk'amatera agurira mama wanje kamatera none birase mbayibande none Dufise ubwoba Isukoba korosima Dufise ubwoba bw'ejo hazaza mbona inzira zose ziruka igeze birapfutse barukara mbona inzira zose ziruka igeze birapfutse barukara wisohora imbere mana amashuri naramaze baramuritse munzu kuboresha impano narimwe ntabura dispa isenge kunyandikira nakiriye oya n'ubutagisi mwe oya nakiriye oya ndafise icyizere cyo gushika bande sambato zanjye nziza ntazishikako babismawe kizagira amafaranga izagira amabafasha ibacika intege Nufise ubwoba none mbwe wumvire kwandika indirimbo cyanje gute indirimbo nabyo biragera cyamo kuri muziki bitanga muziki kwanza mere kuri writing shikambezo ubuye byo nkora nabyo mu buzima bw'akazi kanje ko muziki ndetse n'ibyo nkora mu buzima busanzwe ariko kuva kuri waiting munyu waragize ati love connection ubu naho ararinjira avuga ngo mu rukundo byanze Ngira ko tugiye ati waiting hamo kavuga ati love connection nimba nyitwa twize ko byakunze ubu byagiye urukundo byaranze nyine nazo ko
baranyise barakwase cyane baranyise ariko wari uramurose nawe bikubwira wararindiye ndabijana n'umuziki ntabwo nakubwiye bakiri navuze ni kubera ngo isora waiting gushika kubera mu kuno byaranse aje baranya barakwase hanyuma rero ndabandanya n'ubuzima cyose ndavugamo ndaza ko nataburitse cyane tugarutse gato mu ndirimbo waririmbye niho uvuga ko ufise ubwoba ariko nyine je shaka kumenya ubwo bwoba warabibonye canke nyene mu byiyumviro gusa yabasha gukora akazi ukaje mu kazi mbangu ugafata wagiye kushuvuga ati cyo cyo yamara kandi yamaze ndo cyo akazi ka leta cyo ndahira mbeshe mu gihe muri gihugu cyane nani besheho ariko maze kubijamo amashuka yamara basanga diploma yabitse gasa kwa kuntu bimveye ko ya diploma izabigwa buri kimwe cyose ibikunze no kuvuga kandi umva ko warize nibyo wakeka nanjye navuga ati giye mu muziki maybe nkamarayo nakora ibintu biriya maybe byashaka gukunda yuko ndonka amafaranga kuca mu mbeshaho nibeshaho je abakabisha mu muryango wanje n'igihugu cyane bityo kimari kuvuga rero nibyo namaze kubona donc sivuga ngo ibintu nohora nabyo muri kazi ngo nibyo namaze kubavuga tumwe ko mumaze gukora bya bindi biriya ambona ntara Eka mvuga nkuraje bizoza. Abakozi ba Bishop TV ndabibutse murazi ko ari mugigano kwizimano ari nko musanga ndi kumwe n'umusore afise impano ari impano kandi novuga ko abikora neza mu muziki w'impano yiwe arayigaragaza. Tugaruka gatanye mu bikorwa byawe bifashe gute kuva hano nke management. Kuvana rero tumaze umwanya munini natari munini cyane ariko umwanya tumanye na Iteko Music umwanya w'agaciro cyane rwose ko narabonetse gusumba uko nari meze kera muri bikorwa ndahari kana ubuzima je mbura ndahari nako narinze cyane nawe wazize kamukoro kagufashe fresh yani kujya cyane dufaranga just birimo nyine musa kujya yari mukorogo yambe yana amavuta rande abo bihenze ko nayenze ofisi neza batari mukorogo bisi yanje ninati ha ako ntabwo nzi ubisika mukorogo nziko gusuma nyine afungura neza kafisa amahoro tabifa fitari n'abantu tamuza amahoro neza ko umusha kumenya neza ubu rero kugira ubwoba ko inzu biza yawe cyo havigenda kubera ko bazi kumubwira ko ndakwijeje ko itazogenda ariko meze merewe neza je numva ko bafashe neza mbere nari mutamuze mushimire hama tugaruka gatonyi navuze ko tumwigana abakozi imana uravye impano yawe aho watangire kwishira habona donc iyo dutumiye abantu mu kiganiro cyacu tuba dushaka abamaze kugira ahantu bafite impano mugira ngo bankuhaje abandi barushenye bariko barinjira mu muziki ubu impano yawe kuva aho ishiriye habona nakaye kunguka karuta kandi maze kuronka akungureka nini kuko bisiko mbayeho cyuko nuko nari ndiyo kera ubu sindi wa muntu yogi kazo cyakibara ngo Bruno Vash ikina cyo ni connection family Dufise family nini muri family yanje kuvuga ngwaye ujya kabura wundi usanga yaje kandi family kandi ifise family ukuri kuba hafi muco gihe utunze bwa mbere n'umuryango urazi ifise umuryango afata neza ubahana mukundana igicanda cyo gikomero naza ko ibindi byaza kuza office abantu yego nkawe nyene nk'umuntu ufise experience amaze gushira ibikorwa byinshi ahabona amaje winjiye muri game care nizihe ngorane ubona zikunda gushika mukunda guhura nazo kugira ngo n'interinete n'abo bandi ingorane mu kazi kose ukora zamaho nuko narindye ubwoba kuko banagize ibyo navuze mu bwoba ni ingorane mbura nazo mu kazi kiwanje rero kuvuga umuntu wese afise akazi akora afise ama obstacle menshi ni nazo ngorane tuvuga amagana yabora nazo mu muziki se bivangaza marka yuko bindi naka kaza kwa konti nibyo barushaka kasi fuko tumeze nikaducinde gabo kaduhinga uvuze gukora byango nikaze kongera kugaruka mukaba mu buzima bwacu kaduhinga uvuze gukora cyane byango tuba abandi bantu batandukanye n'undi muntu twari turiwe igihe haba kajya kagorana niko tumezumva sinzi vuga nazibani nyinshi cyane bose none nka D-ONE uri gukora gute cyane n'abagenzi niko mukora gute kugira ngo gwaruka urundi umuzima wabere ishirore ndifuza ko robera nyuzuye ndaze ko muri kakanya arabe gushika abakora muziki benshi bavuga ati je umuntu uje no kwera ko D-ONE aho urimo
ariko arakora iyo tugende inspiration kuri aba inspiration y'ugwa kuri umwe rumwe twacize cyane gose rero twese no kuvuga ko by'umuziki ndifuza kubera akabura kandi abandi bana bari nyuma yanje mwifatire ndetse no mu bibereho ubuzima bwanje kuko akora umuziki benshi bamaze dufate nk'abadukuriye abantu twese ngo bakora umuziki badukuriye ahubwo abantu bacu bo muri mu myaka tubakuze baba papa bacu batubona nk'abavoye abantu murenge nk'umugore ikintu byo Rwanda nabyo kuhindura kugira ati imana ishaka kuba umunyamuziki nuko ari umunyakazi nakazi kiwe akora kandi akaba ari umuntu ameze nk'umunyamudandaza zandaza twiwe akajya gusanga kwa Mungu then akanarongora kaza umugore kuba ku muryango n'igihugu nk'umuntu bo akazi umukamenyereye umva ni ingorane nyinshi mugenda murahora nazo yo muri mu kazi kanyu byawe nkaza gushika ugasaba collabo ukayibura kurabona kuzisaba ndiba nshaka abarundi bagazikwiye aguha impamvu runaka zitafashe kugira ngo akwimunuze yakora yego byabayeho ariko ni nako ko ni mu ngomeza bituma mura cyane gose kuko D-ONE as D-ONE kandi yakoze atakoze atakoze muri collabo yakoze wenyene kandi bamumenye ko atakwa muri collabo yaba ari kuvuga kwa norondera collabo mbashaka dukorane nk'abarundi bwati tubirenuze twaka industry yacu music industry yacu sibango ndo kugira ngo namuduge ko cyangwa ikibi mugira ngo industry yacu itere imbere dukorane duhabura urukundo ruboneka kabisa mu bikorwa mbese mu bisanzwe none abantu bameze nkabe nabo mu gihugu banka gufasha abandi navuga ko banka gufasha abandi guko iyo umuntu agusabye collabo nuko abashaka mukorane atera imbere nawe umenyekane gutyo cyane nyene n'abafana banyu twege tubone ko muriko murakora ibikorwa biriko biraduga uhanika abantu bafise ingeso nkiyi naza kumumbuze ari mpamvu bakora abashaka gutanga collabo ku mpamvu zitandukanye tubabyemerwa na management bivaye na vision ariko nawe bikubwiye nabyaza gusa bavugisha kuri hanyuma naza ko nabara byiza intego ni imwe tukubwira mu mutwe ni kwa igihugu cyacu muri wese cyafise ashobora gufasha kubaha igihugu mbafise impano uko noja muri afise impano nyine ku gihugu n'ujya kita kinakora intego kaba ni gusa ntabwo tugira ngo igihugu kiza gitumarira ikiyabo tugirisha tumarira igihugu ukukora ikiwe kugira ngo nziho cyugere kure Gihugu nakora n'ibijyanye n'ababizi nabo buri munsi ntabwira tugerageza gukora sound zitandukanye ni kitandukanye umunsi n'ingeso mu slow ejumba muri afrobeat muri muziki tandukanye kugira ngo tugerageze to satisfying abarundi babone ko mu Burundi hari muziki and then abandi bazo duha kuba international abandi tukibonye n'ubwabo nyamara kuduha agaciro kutumenya ugasanga ijya concert ashaka umunyamahanga ugasanga bamaye imyumbi zirenga 100 ugasanga basha kuze mu Burundi nico gito dufise agaciro turufise agaciro kuba twasohoka hanze y'igihugu umuziki w'igihugu gasohoka hanze rero kuvuga byose biva mu bikorwa byacu no kwikunda twikenyene naho kuba turi dufise akantu gato kanye ko kana kuzuka kunda ko tuvuga ngo twa dukunda umuziki mwiza gusa ari abajene bacu ariko bafise imana ariko bagitinya kwinjira muri game kugira ngo imana yabo bayibyaza umusaruro bagira aho bageze ni irihe jambo tekereye abo bajene nyene mu kubatera intege kugira ngo nabo bashira imana yabo habona turabwirana cyane rero kumenya vision gukunda icyo kintu naka akora shaka kujamo agikunzamo akagira vision kugira ngo cyo n'abazindi mu cy'intege natuza mu rero kugira gukunda icyo kintu naka n'abari mu muziki akunda umuziki kama agiye target cyangwa gushika he abashaka gushika igishije mu cy'intege bisaba ko nyine aba mu nyine slate aziyereka nawe ntagira ubwo fighting urabona mu byinshi mu cy'intege ariko niya chiki nigenzo bafise vision ariko naga vision azamo kuge ko patient umuntu ihangana kumuntu atihuta atashaka guhamuka mu kugurindike kuri gucabo no muntu akore ikintu kwa gifitiye umugambi runaka kandi akikora ku mwanya wacu runaka version target ndetse no kubikunda that's the key abakozi ba Bishop TV navuga ni umutima wacu gatumushimire cyane urumva ko ari impanuro nziza cyane impanuro zubaka wowe ufise imana ntutinye kuyigaragaza kwishira habona ishira habona mugira ngo ukore ufate nko kumuziki
ari business arakazi mugira ngo ushobora kwinjoyinga n'akazi kawe ushobora kwinjoyinga nyene uzoherera muri izi ariko ufate karakazi hama utangure ukore ufighting ugere ko civuzo cyawe ndira mutugushimire akajambo kanyu akajambo kanyu ko bashimye Bishop TV murakoze cyane ko matwiye kuri Teka Music nabwiye ko ndabakunda cyane rwose kandi nabyo kwamamaza be there in bad times and good times ni kuvuga ngo mu beza y'amasomo atandukanye in bad times and good times get subscribe kuri Bishop TV kwanza imara tukenda kwa Teka Music subscribe comment like share amao na nira kesho bili ndisema zamani ama D-ONE&BRUCE kwa social media yose muri Facebook Instagram Twitter aho mukurikirane nazayo ko nyandi byo sibizoza twese tugire hamwe turi kumwe twese birashoboka niko twavuga hama nandi ndabashimire cyane kubona mama ivyo yabasavye mwavyumvise ni subscribe kuri Teka Music Bishop TV na D-ONE&BRUCE 57 abana batumva ikirundi bisigura Burundi novuga nti mudushirire muciye muri ubwo buryo nta bindi no basaba hama mubandanye mukunda ibyacu nato dukunda ibyanyu duhari kugira ngo dushikirane